Om Swastiastu. Inggih alit-alit sareng sami sapunapi gater. Dumugi ring rahina mangkin kenak rahayu nggih lan sampunang lali ngoyong ring jero suang-suang makedwaning mangkin wenten sungkan corona. Elingang protokol pemerintah nggih. Inggih ring rahina mangkin kecunduk muali sarang Bapak sane pacang nagingin pepelajaran bahasa Bali. Ando punika pengabden Bapak sarengin video puniki utawi pepelajaran raina mangkin kantos puput mangde side alit-alit ngerti utawi ngresep napi daging pepelajaran bahasa Bali ini. Lan sapunang lali share, like lan subscribe video puniki utawi channel puniki mangde preside bahasa Bali ne sayan lami sayan lestari. Inggih sane mangkin pacang kawitin Bapak. Nah saneka pertama niki wenten mekudang-kudang krune bahasa Bali pamekasnya nggih. Saneka pertama wenten krune sanje. Wenten krune i kaler, krune matan ai, biu kayu, sekale lan ajnyane. Nah sekadi ring video sedurungnya nih Pak Edi pacang metaken dumun. Ring mekudang-kudang kruna puniki sapunapi sesuratan utawi tulisan yang benar sapunapi nggih. Presida alit-alitnya wis. Nah seusan penlataran pacang Pak Edi nyelehin utawi nguninganya nggih. Mangkin durus sarengin dumun. Nah saneka pertama mungweng murde utawi judul pepelajaran raina mangkin inggih punika ejaan Bali Latin. Nah niki wenten tetujon utawi tujuan pembelajaran irage raina mangkin nggih. Saneka pertama wenten nelatarang tegas ejaan Bali Latin muah selanturnya nih. Alit-alit preside video puniki kesekip nggih dados kewacen ngerage mang neglis pepelajaran ring rahina mangkin. Nganturang. Nah, saneka pertama. Ngeninin indik tegas ejaan Bali Latin. Yening ring bahasa Bali wenten punika sane kesengguh utawi ada yang dinamakan aksara Bali, wenten sane kebaos huruf Latin. Nah, napi binane yeneng ring aksara Bali punika ugar-ugar sane patut keuratiang sejeroning nyurat wenten sane kewastanen pasang aksara Bali. Inggih punika ugar-ugar sane patut keuratiang rikalane nyurat aksara Bali. Nggih, aksara Bali niki. Nah, sane mangkin indik huruf Latin wenten sane kewastanen pedoman ejaan Bali Latin. Nah, napi puniki inggih punika ugar-ugar sane ngiket tur patut keuratiang rikala nyurat aksara Latin. Ini ring bahasa Indonesia aturan yang mengikat dan harus diperhatikan ketika menulis huruf Latin. Dadosnya nih tegas ejaan Bali Latin sekadi puniki. Nggih. Mangkin lanturang. Sejeroning ugar-ugar nyurat ejaan Bali Latin sane pertama wenten sane kuastanin utawi yang dinamakan nyurat aksara Latin atau huruf kapital. Nah niki ugar-ugarnya nih. Huruf kapital kaangge nyurat pengawet kruna parab, istilah agama miwah pustaka suci. Atau huruf kapital bisa digunakan untuk membuat kata yaitu kata nama, istilah agama dan pustaka suci. Contohnya sekali puniki nggih. Dan ide yang para Mekawi niki sami ring pengawet kruna nganggen huruf kapital utawi huruf besar nggih niki sane patut. Wenten Om Awigramastu, wenten Weda Sruti. Presiden Cudetang ring pengawet krunanya nih maka sami nganggen huruf kapital. Sampun alit-alit angkin Bapak lanturang nggih. Sane kaping kalih indik sesuratan aksara kapital.
Huruf kapital keanggen nyurat ring suang-suang pengawit lengkare. Nah niki sampun lumrah artene yening iragam karya lengkare utawi kalimat pasti ke ring Arabnya nih pasti ke nganggen huruf kapital nggih. Contohnya sekali puniki pasti ke sami sampun uning. Dije bulani sing ngenah uli ibi. Nah dije niki pasti ke nganggen huruf kapital. Nah niki gampang niki nggih. Mungkin lanturang. Nah niki sane kaping 3. Huruf kapital keanggen nyurat ring pengawit petikan langsung. Nah petikan langsung niki pada sekali kalimat langsung nggih. Umpami niki kan susuratan huruf kapital pertama pasti ke ring pengawit krunung nggih. Guru keseniane mausang. Nah niki maksudnya petikan langsung. Petikan wau huruf kapital P niki huruf besar nggih. Penari lan seketabuh mangdegelis kumpul ring aula. Malih petikan suang-suang sejerone nyurat lengkare pasti ke kepuputang untuk tanda gecek utawi tanda titik. Iki gampang. Nomor 4 alit-alit. Huruf kapital keanggen ring pengawit gelar. Nah niki ring pengawit gelar nggih. Pami ide pandite. Nah niki ide pandite puniki pindah ke gelar nggih. Sedana kerti. Nah niki sani kecutrang ide huruf kapital, pandite huruf kapital. Nah napi mawinan sedana kerti huruf kapital karena niki ngranjing ring paraban nggih utawi nama. Nomor 5. Huruf kapital keanggen ring pengawit wastan jabatan. Niki nama jabatan nggih. Sekalipun niki Bupati niki wastan jabatan pasti keanggen huruf kapital. Putu Agus Suratnyana mawit saking Singaraja niki karena nama orang sami nganggen huruf kapital ring pengawit krune. Niki Singaraja huruf kapital karena nama tempat utawi genah nggih. Nah mungkin wenten kangyang niki Pak Edi ngebut nggih. Duaneng niki slide ni makeh utawi liu utawi banyak. Nomor 6. Huruf kapital keanggen ring pengawit wastan warse. Nama tahun, bulan atau sasih atau bulan, miwah rainan atau rainan. Umpami sane ke pertama Rahajeng warse isake niki nama tahun pasti ke maka sami nganggen huruf kapital. Ki 1937 titik elingang seusah nyurat lengkare titik. Nomor kalih sasih kedase. Nah niki nama wulan utawi bulan niki huruf kapital, niki huruf kapital. Piodalan ring besakih kerana nama tempat huruf kapital titik. Nah sapunapi alit-alit sampun ngesep indek susuratan huruf kapital sampun nggih. Mungkin bapak lanturang. Enten malih nomor 7. Huruf kapital keanggen ring pengawit wastan wangse. Nah niki nama bangsa nggih. Suku wangsa atau suku bangsa miwah bahasa atau bahasa. Umpami tiang puniki wangse India Belanda. Nah niki elingang wangse India Belanda niki muka sami nganggen huruf kapital nggih karena niki aturane wastan wangse. San punika ring Sulawesi niki nama tempat. Di Sulawesi wenten suku Toraja niki suku wangse nggih. S huruf kapital, T huruf kapital titik. Nah niki gampang niki nggih. Yeneng Pak Edi terlalu cepat nelatarang daging materi dados video puniki kesekip utawi kesetop tur wacen ngerage nggih alit-alit. Nah mungkin sane kaping 3 nyurat krunelingga utawi menulis kata dasar. Nah niki makeh wenten aturannya nih nggih. Sane ke pertama krunelingga ke surat niri-niri. Nah niri-niri niki maksudnya masing-masing sesuai dengan katanya niki. Iya kerana ring pengawit lengkare I huruf kapital spasi sube spasi teke uli peken niki maksudnya niri-niri nggih. Nggih mangking lantur. Krunelingga kadi dwilingga ke surat nunggil. Artinya utawi tegasne kata dasar seperti krune dwilingga ke surat nunggil utawi menjadi satu mesikian nggih. Iki wenten imbenya nih. Koh nenten ke surat koh tanda min koh ten ngengken ten sekali punika nggih nanging
mesikian utawi ke surat nunggil. Jejak, nah nunggil elingang. Pak sung sung. Nah niki maksudnya nggih. Ngelantur. Suara pepet ring pengutat ke surat A. Artinya suara di akhir ditulis A. Nggih, umpami niki sesuratane kan bapa nanging yening wajen elingang ngen pepet ring pengutat bape. Suba tulisannya dibaca sube. Nggih, sekalipun niki elingang ngen A. Usam punika wonten suara pepet ring kecap pertama. Nah niki metung kalik sareng niki yeneng niki ring penguntat, niki ring kecap pertama. Nggih, sekali segara nenten tulisane sagara nggih nanging angen segara karena niki manjing ring kecap pertama ke surat sekala meke lan teke. Sampun alit-alit hanturang bapak. Nah niki makeh pisan niki nggih. Konsonan W ring pengawit kruna lingga kecap patut ke surat W. Nah niki maksudnya was nenten ke surat UAS nanging angen W nggih. Well, with lan wog. Iki konsonan H ring pengawit miwah tengah kruna sani nenten kebausang nenten ke surat. Artine konsonan H di awal dan di tengah kata tidak ditulis. Sekalipun niki ujan nanging nenten hujan. Nah nenten kenen niki wenten ilang nanging dan hilang. Nah sane patut suara H nike keicalang utawi dihilangkan nggih. Mungkin konsonan H sane keucap patut ke surat. Petung kalik sareng niki meliana yeneng niki nenten ke surat, yeneng niki ke surat. Umpami Hindu, Maha, Aloh lan Dahat nggih. Pun ngerti? Mangkin lanturang. Konsonan mangkep saniwit saking basa Kawi arene konsonan yang mangkep nika arene double nggih, yang berasal dari bahasa Sanskerta ke surat nunggil atau ditulis satu. Sekalipun niki cipta yeneng ring wit krunanyane saking bahasa Sanskerta tulisane double T nanging yeneng ring ejaan Bali Latin dene cuma abesi utawi wandah asiki. Sekalipun niki Yuda yeneng ring ejaan Bali Latin Yuda D nike keicalang siki nggih. Sampun niki sampun jelas mak nggih. Mangkin konsonan eny utawinya sani kesarengin konsonan C, J ke surat N. Tapi konsonannya yang dibarengi dengan konsonan C dan J ditulis N. Umpami pancing, banjar, miwah selanturnya nih. Usan punike konsonan ja sani kesarengin konsonannya. Nah niki ke surat D. Niki berubah nggih. J niki dados D yening kesarengin untuk konsonannya atau dibarengi dengan konsonannya. Nah niki wenten contohnya aj nyane sesuratan sani patut ad nyane karena niki wenten uger-uger nih. J berubah menjadi D yening kesarengin untuk konsonannya. Nah niki sampun tinglas pisan utawi jelas nggih. Mungkin nah niki sani kaping 4 nyurat krunelingga. Sani wau krunelingga ampura sani mangken nyurat krune tiren nggih. Ampura niki ampura dalit. Niki wenten wowohan ke surat mesikian ring krunelingga nih. Artene imbuhan ditulis bersatu utawi menjadi satu dengan kata dasarnya. Iki krunelingane jagur boleh krune tiron utawi pengaterka sesuratani mesikia nenten ka spasi jagur nanging ke jagur dados besik niki nggih. Niki taler wenten seselan in utawi di tengah ke surat mesikian utawi menjadi satu si nan der.
miwah selantur nyani. Mangkin sejeroning rangkepan kruna di dalam rangkapan puniki sama dengan yening ring bahasa Indonesia pun gabungan kata pengater lan pengiring awalan dan akhiran ke surat mesikian ditulis menjadi satu ring krona sane nyarengin utawi kesarengin. Pami niki metundun sambok. Nah niki mesurat mesikian. Nah niki wonten spasi nggih karena artinya melianan. Uya cicingang. Nah niki pengiring ang. Ada siki nggih atep tulisane nanging niki daging spasi. Mungkin yening rangkepan kruna kalau gabungan kata sepisanan pulih pengater miwah pengiring setelah mendapat awalan dan akhiran patut ke surat mesikian. Nah niki krunolingane kan sawitra utawi kata dasarnya sawitra. Nah yening pulih pengater lan pengiring niki sesuratane gabung niki nggih pesawitrayan utawi ring bahasa Indonesia pertemanan. Elingang yening poleh pengater lan pengiring ke lingga tanganin kruna dasarnya lingga tangan atau tanda tangan. Poleh pengater ka pengiring in sesuratane mesikian. Nah niki sampun jelas pisan nggih. Keng lantur pengater eng utawi nga sane kesarengin antuk kruna lingga mepurwo suara ye relewe ke surat dados asiki. Sekali puniki nya sayang karena niki nga niki wenten suara ya sesuratane mesikian. Ngererah niki nga niki ra taler ngererah nggih sesuratane mesikian utawi digabung. Ngelantur pengater ma sane kesurat ring penguntat atau di akhir kronolingga ampura di awal maksud Pak Edine penguntat ke ring awal kronolingga kata dasar mepurwo suara ye relewe patut ke surat jangkep pada sekali puniki nggih jadi satu. Contohnya sekadi niki ring video puniki presiden kewacen nggih. Usaha punika nah niki wih akeh niki nggih. Pengater ka ma maka kuma pra pa sa sane lumrah keucap ke me maka kuma miwah selanturnya nih. Yening ke surat nganutin ejaan Bali Latin niki ka nggih sane patut niki nanging rikale nguacen ke umpami sesuratane ka jagur nanging rikale nguacen ke jagur. Niki sesuratane ma jalan sekat puniki ma nanging rikale nguacen me jalan. Wah selantur nyani nggih. Alit-alit pasti ke ngeresep niki Pak Edi yakin nggih. Nah niki malih wenten makeh niki kurnotiron. Suara pepat ring seselan punika imbuhan di tengah miwah el keicalang duaning nenten keucapang. Nah artine seselan lan al puniki dihilangkan nggih. Kali puniki gerigi. Nah niki sesuratane sane patut nenten gerigi nanging sane patut gerigi. Usan punika niki wenten krotok nenten kerotok nggih miwah selantur nyane. Sane mangkin suara vokal sane pinake wandan kruna atau suku kata Arab suku kata di awal sajroning kruna dwi purwa ke surat antuk huruf nggih enten huruf sekali puniki sesate. Nah niki suku kata pertama krunolingane ka sate ini yang sesuratane niki berubah menjadi dadosne sesate nggih mangkin tetujon. Nah niki sesuratane sane patut nenten tatujon nanging tetujon nggih mewah selanturnya nih. Ya alit-alit ampun niki duaneng Pak Edi mekarya video wengi utawi malam niki wenten selingan nggih utawi munyen kula ampun niki sane pine utama utawi yang terpenting pembelajaran preside memargi utawi berjalan nggih. Mangkin lanturang nomor 5
Nyurat kruna dwi lingga. Nah niki sampun ring kelas 10 sampun boleh nggih utawi ring kelas 1 SMA. Kruna dwi sambalingga. Sama bunyinya sama. Gede strip gede. Bagus strip bagus. Kenten nggih. Sampun jelas niki. Kruna dwi maya utawi maya. Diucapkan satu nenten wenten arti nanging ini ucapang. Kaping kalih utawi double wau menduwe arti. Pada sekali puniki wenten tanda strip. Kupu spasi kupu. Ogoh spasi ogoh. Nomor 3. Kruna dwi samatra lingga utawi kata yang berulang diucapkan berubah bunyinya nggih. Sekali puniki dengak strip dengok. Kita strip gitu nggih. Soal berikut nomor 4. Kruna dwi wasana lingga. Nah, boleh pengater pake nggih. Suratane sekali puniki. Paka tel-tel. Nah, niki nenten mendaging tanda strip nggih nanging digabung. Niki sesuratane paka tel-tel nanging kewajen pake tel-tel. Paka berber sesuratane kewajen pake berber. Kruna dwi purwa utawi kruna dwi purwa lingga. Bebanten. Nah niki kruna linggane Banten. Kata utawi suku kata pertama puniki kesurat malih nanging diubah menjadi utawi koobah dados suara sekali puniki Bebanten. Gaen kruna linggane gaen. Nah niki nggih ini sesuratan kruna dwi lingga. Mangke nomor 6. Nyurat angkepan kruna utawi gabungan kata nggih. Nah niki. Angkepan kruna punika kebage utawi dibagi menjadi 2. Wenten sane mesurat, mepasahan utawi dipisah, wenten sane mesikian utawi digabung. Yeneng mepasahan sekali puniki umpami biu spasi kayu. Peteng spasi dedet. Lemah spasi peteng. Nggih. Niki mepasahan utawi dipisah. Nah mangke yene niki mesikian utawi istilah kerennya punika tengenan mejalan utawi digabung niki nggih. Sane pertama jebog arum kenten dasne. Karang asem. Nah napi mawinan mesikian niki elingang jebog usaha punika wenten konsonan A karena huruf vokal puniki makanya digabung pada sekali puniki karang. Nah niki wenten konsonan utawi huruf vokal asem digabung. Matan wenten huruf vokal A digabung nggih. Ini niki kan ten biu niki kan konsonan nenten digabung makanya niki mepasahan pada sekali puniki. Peteng. Nah niki D huruf konsonan enten digabung lian sareng niki nggih sampun jelas. Nomor 7. Nyurat kruna pengentos utawi kata kini pengentos puniki kata ganti nggih. Kruna pengentos inggih punika kruna sane kesurat mesikian ring kruna sane ngrinin utawi kata yang ditulis menjadi satu dengan kata yang mendahului. Ini nyinahang pedruenan puniki kepemilikan. Contohnya bape plus nyani. Nah nyani puniki kruna pengentos nggih nanging rikale nyurat dados mesikian bapan nyani nggih. Luwir ipun puniki kruna pengentos. Ini kesurat dados siki luwiripun luluh dados nggih. Lanturang imbe utawi contoh-contoh kruna pengentos kali puniki ide, ipun, nyane lan nye. Ining selantur nyane dados rarah ring Google utawi ring buku nggih alit-alit paedi wantah dagingin niki wantah papat indek kruna pengentos utawi kata ganti orang nggih. Mangkin nyurat kruna pengarep. Kruna pengarep punika napi nggih? Nah, kruna pengarep puniki sama dengan kata depan nggih, ning ring bahasa Indonesia. Niki sampun wenten tegesne. Kruna sane kesurat mepasahan ring kruna sane nyarengin. Kata yang ditulis dipisah dengan kata yang mengiringi utawi
di belakangnya. Yening ring bahasa Indonesia kruna pengarap pada sekali kata depan nggih. Nah niki contohnya sapunapi sekali puniki kata depan di spasi malu nih ingat tang niki wenten aturannya mepasahan ring kruna sane nyarengin ring ajeng ring spasi ajeng ba spasi dhuwur niki kruna pengarap ka spasi peken yang kewacen ke peken niki imbe kruna pengarap wenten di ke be i ring lan ri nggih ki imbe kruna pengarap mungkin sane nomor sieu. Nah malih kalih niki materi ini sane nomor sieu nyurat kruna sandang utawi kata sandang. Kruna sandang inggih punika kruna sane kesurat mepasahan ring kruna sane nyarengin, artinya kata yang ditulis terpisah dengan kata yang mengiringi. Niki contohnya. Nah niki i keker niki kruna sandang nggih i spasi keker. Ni sari ni spasi sari. Sang bima niki kruna sandang sang spasi bima. Dang spasi guru spasi drona niki kruna sandang nggih dang nggih. Ki imbe kruna sandang wonten i ni sang dang hyang lan sang hyang. Elingang yening nyurat ejaan bal Latin iki elingang aturane utawi tegasne elingang pasti ke presida alit-alit nyurat nggih. Nah mungkin sani kaping untat utawi terakhir semangat niki alit-alit nggih. Malih siki niki ini materi. Wonten nyurat partikel. Ining ring tegasnya nih partikel kepala sang saking kruna sane numinen nggih ampre kepala sang saking kruna sane numinen utawi sane nyarengin antuk tanda koma. Sekali puniki contohnya mai je malu. Nah je puniki ngranyeng ring partikel kan kepisah nih iki lengang aturannya kepala sang mai koma niki tanda koma mai je malu kerana niki tanda kalimat suruhan niki tanda seru nggih. Apa koma sih koma kal alih kerana niki kalimat tanya tanda tanya niki beh suka hajan. Nah niki pernyataan titik beh pun niki partikelnya elingang tanda koma. Nah sapunapi alit-alit malih pisan Pak Edi mepi tekat utawi memberikan nasihat. Yening Pak Edi terlalu cepat dados video puniki ke stop utawi di skip alit-alit preside wacen nggih alon-alon. Mangde preside alit-alit ngresep lan ten pocol melajah bahasa Bali nggih. Nggih. Mangkin alit-alit mangde alit-alit preside ngerti utawi ngresep ini penlataran materi iwau mungkin indayang selahin krune sane wenten iriki nggih. Sane ka pertama wenten krune sanje. Nah pikir sampun patut sesuratane alit-alit inggih sesuratane iwang utawi salah napi mawinan krana asapuniki nggih sesuratan sane patut sanja nanging rikala ke ucapang sanje wenten aturan utawi ugar-ugar nyani suara utawi suara pepet ring penguntat ke surat a. Nah niki kan suara ring penguntat utawi di akhir ke surat a sekali puniki dadosne sanja tulisane kewacen sanje nanging Pak Edi kan metaken indik sesuratane indik tulisannya nggih sane patut sekali puniki sampun alit angkin lanturang wenten i kaler. Nah niki sampun patut napiten inggih niki taler iwang nggih sane patut punike i kaler kadi puniki. Nah niki ngranjing ring
sesuratan krune sandang niki krane nama orang I pertama I besar, karena niki nama orang pasti ke nganggen huruf besar I kaler sekali pun niki nggih. Mangkin lanturang sesuratan indek matan ai. Nah niki sapun patut. Nah niki taler iwang sekadi penlataran faidi iwau sesuratan matan ai sani patut inggih punika mesikian. Nah niki ngeranjing ring sesuratan angkapan kruna utawi gabungan dua buah kata. Napi mawinan mesikian krana niki kan wenten kruna matan. Soan punika kesarangin antuk kruna ai. Krana niki huruf vokal a dadosne luluh niki nggih. Sekali puniki matanai niki ke baos sesuratan angkapan kruna sani ke surat mesikian tawi menjadi satu. Nah sani makin biu kayu niki metung kali sareng niki nggih. Eneng niki mesikian niki mepasahan utawi dipisah. Napi mawinan kerana niki biu kayu. Usan kruna biu wenten kruna sane nyarengin inggih punika kayu. Kerana niki huruf konsonan makanya sesuratane punika mepasahan. Harusnya biu spasi kayu. Punapi alit-alit sampun ngerti? Sampun pasti nggih. Nah mangkin lanturang Pak Edi indeks sesuratan sekali. Nah niki sapin patut niki uang taler nggih. Nah makin sesuratan sane patut inggih punika sekala sekadi napi sane keucapang. Napi mawinan kadiasa punika uger-ugernya nih yening suara pepet ring kecap pertama atau suku kata pertama nggih ke surat nganggen sekadi puniki. Niki kan suku kata pertama se. Terus nyanyi sekadi ucapannya sekale. Nanging tulisannya bacaannya tulisannya sekala nanging kewacan sekale. Nanging Pak Edi curtang Riki tulisannya sane benar utawi yang benar nggih. Mungkin adnyane sekadi penlataran ring video sedurungnya nih yening wenten huruf ja kesarengin antuk hurufnya utawi konsonannya ja puniki megentos dados napi inggih pada pisan dados aksara utawi huruf D nggih dadosnya sesuratan sane patut ad nyana nggih niki sane patut. Nah sampun napi alit-alit sampun ngresep indik daging materi sani mangkin. Nah yening turung ngelesep preside alit-alit takenang sareng Pak Edi nggih sampunang kimud. Karena yening banyak metaken paske alit-alit aktif dadosnya nih dados sisya utawi siswa. Nah mangkin wenten sesi saur pitaken utawi sesi tanya jawab. Yeneng ring video puniki kan nenten bersidayang. Nanging yeneng alit-alit meled utawi ingin bertanya dados sering lintang WA Pak Edi, dados sering kolom komentar ring video puniki. Pasti ke Pak Edi cawis nggih utawi jawab. Nah, alit-alit sareng sami Pak Edi wantah kade asa punika presiden ngiring utawi nagingin pepelajaran bahasa Bali ini ring raine mangkin. Yeneng wenten iwang Pak Edi nunas gangrene pengampura sejeroning video puniki nggih karena Pak Edi taler kantun melajah kantun belajar nggih utawi masih belajar. Nanging sedorong Pak Edi puputang mangde Pak Edi nenten iwang niki wenten mekudang-kudang referensi utawi rujukan nggih. Indek materi ejaan Bali Latin Pak Edi rerah utawi poleh ring saneka pertama ring buku Udiana Sastra kelas 11 utawi 11 nggih. Sapunika buku Widyasari kelas 11 nggih. Sapunika wenten ring alamat blog nggih suardike27.blogspot. Alit-alit preside cingakeun niriki nggih. Nah makin ngeninin indek background mangde video puniki lengut utawi bagus. Pak Edi rerah ring
www.google.com nggih. San punika ngeninen ini backsound utawi musik mangde wonten selingan nggih. Mangde nenten pakum video puniki wonten tembang sani Pak Edi anggen inggih punika sani memurde meong-meong saking Degung Bali. Nggih, alit-alit sareng sami wantah kades asa punika presiden Pak Edi ngiring ring pepelajaran raine mangkin maka wasane ngatur puputang Bapak untuk parame santi. Om Santi 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 Om. Basa Bali Ajag